Sebentar ban Pynrem bersulam Halor Jingjia sit yap ki aprengut Pahalgam jamun Kashmir dangsian ka Shillong Citizen Forum kala peluang jing thang momiti mta kasngi ka penyo terik yong aja apsan hakandai lat Shillong bai ba na keleng jaka ga wan me lumlang hakan ni jaka polson bajejan me pan thang momiti Halor Jingjia kum ka jing sulam yakimen sem bla klan ki kan hun ba pa na do i Punjabi Bihari Malawari ki khasi bergiwe ga wan ban simenta hakan ni jing thang momiti ban Pynrem jul ga Pakistan Halor ga ni Jingjia la don ru ki ba Khang Dukan ha than kendai lat ban le simenta bat pau ya ka jinya tli Halor ga ni Jingjia la ban kendau ba apa tarik mentau banai aprungut kinong lek kai apa halkam ga sya stet ya ba ki no ki ba shuan ban sret kuli na pangkat bagi dang la kemen ya ka jing internet ka te jaka ba po nama kam chingok kai bawan ba simenta hanai jing thang ki ga pan pau jing Pynrem jul ya ka Jingjia bawan ra ai jing syong ya ba bat kali hajuk kapol ka kan hun dong syong yo kan thu bi Trai Dukan Iewduh ke apen bena ban pelong ki jing Khang Dukan la sya ka pu pratrik ayong aja stan kum si benta ban pen pau ki jing sosi jing solem batru ban pen pau ki jing atli kali Halor ka ni Jingjia सबसे अनुरोध है आप लोग को वोट किया है, हम लोग को सपोर्ट किया है, बंद रखेंगे, कल का दिन में बंद रखेंगे और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाएंगे कि हम लोग मेघालय में सब एक है और हम लोग का इतना दुख है। इसलिए हमारा बिजनेस भी व्यापारी संगठन है जो आतंकवादी ने जिनका जान गया है उनका ऊपर इतना दुख है हम लोग का कि हम लोग एक दिन दुकान ये सब अपने आप खुशी से बंद रखेंगे। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की Muda!